Swastiastu. Halo Sobat Tom, cendok wali sarang tiang ge ana ring rahindu mangkin. Tiang jagi pacang ngerengin semeton sarang sami angdep mengajar sarang-sarang indik aksar anceng utawi ringkesan utawi singkatan. Aksara anceng utawi ringkesan utawi singkatan ring rahindu mangkin keanggen puniki rikala nyurat indik pelang apa namanya nalar aksara sanya keanggen indik punika aksara suara sualalita. Aksara suara sualalita punika inggih punika sekadi akara, ikara, ukara, ekara, okara, lan aikara. Sami keanggen nyurat kuna sami mawit saking basa Kawisasekerta, basa Indonesia utawi basa asing sami nenten kepanggih ring basa Bali lumrah. Aksara suara sualalita punika keanggen rikala nyurat aksara anceng utawi ringkesan. Sampun lali nyurat ringkesan keupdate oleh Carik Seki lan kesurat suaranyane utawi pelafalannyane. Imbe ka pertama langsung kemanten sedurungyane nggih aktifin dumeng kemen ring laptop semeton. Aktifin dumeng kemen nggih. Nggih, yen sampun wonten tasbor ring tengen beten punika rerah ring tasbar punika indik Bali Simbar Dujentre. Nanturan ring add puniki nggih rarah ring huruf pilih huruf Bali Simbar. Nalar atur untuk ukuran. Nah, langsung ke mantan nggih sampai kan sabut aktif. Imbe ka pertama SD. Sekali sampun aturin titiang. Sane mangke tulis dumun Carik Seki nggih. Santukan sane kesurat indik lafalnya nih. SD punika lafalnya nih SD. Nganggen ekare D. SD ekare aksara se dan adat-adat mangde adat-adat puniki ngematia aksara se sanereng Arab mangde nenten memunyi esa nggih. S D aturan titiang. Untuk aksara D nganggen taleng mangde mesuara D. Elingan nalar nyurat Carik Seki. Sekali puniki sesuratannya nih SD. Aturan titiang antuk impe kaping kalih BRI sami kewacen BRI. Sesuratannya nih sampun lali nggih. Carik dumun ekara
ampura taleng lumun santukan B turang titian ekare lan surang mangda membunyi R lan ikare. B R I sekalipun iki nggih. Atur titiang malih atur imbe kapit 3. SMP PGRI 1 Denpasar. Kewajen SMP PGRI 1 Denpasar. Ketulis tawi sesuratannya ini sekalipun iki. Cari dulu. Ekare nandan aksara se adak-adak mangdeneten membunyi ese nggih. Aturan titiang ekare nalar aksara me taleng carik taleng aksara pe tareng malih PG R nika nganggen ekare surang lan ikare ring I puniki PGRI. Nantor keapit oleh carik santukan jagi pacang nyurat angke 1 tawi siki kapit carik malih antur malih Denpasar. Cari malih SMP PGRI 1 Denpasar sekalipun iki. Aturan titiang malih ring imbe satur nyanyi. Ringkesan sane mangkin puniki nganggen santukan nganggen angke nika ngawina keapit oleh caring siki sekali P3K kewajen B3K ketulis B sampun lali carik keapit carik santukan iki angke Kemudian B 3 G cari B 3K ketulis sekalipun iki. Ampun nggih, antara malih ring imbe santuryani. Aturan titiang ring LPD
kewacen LPD. Ekaru sarle lan adak-adak mangde bersuara L. Taleng sarpe taleng wali lan aksar D. LPD sekali puniki. Lantur ketiang atau ibu kepunta MDA. MDA kewacen utawi levelnya nih MDA. Ekaru aksara mun pernah lali cari dulu nggih ekaru aksara mun ada mangga suara M taleng lan akar. MDA nggih sesuatunya nih sekali puniki. Inggih semeton tiang sareng sami di kesampun di channel semeton sampun maja sareng-sareng inggih aksara enceng utawi singkatan yen wonten kiwangan titiang ring kala titiang ngaturin materi puniki dan lali titiang nunaskeun rina Singapura. Cedek malih ring rahina santurnya antuk tulisan Liliana. Iki semeton keputusan titiang antuk ngaturan parang santi. Om Santi Santi Santi.